The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have everlasting life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life." Before we start our Bible study nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon, kung nanapawag kitay mga sala nga atong nabuhat niining adlaw. Hangtod ning higayuna, so atong susihon kung nanaaba kitay gihambin pagyud sa atong kalagay kini, kung dili nato kini isugid, if we do not confess and name and acknowledge and admit to God the Father, then it becomes a barrier to our study of the Word of God. Musa, aron kita mahibalik sa atong pakikambitay sa Dios ug sa atong balang Espiritu Santo nga magadumala kanato, then we have to use the principle of 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, for you unbeliever, wala ka pa ikaluwasan, busa. The issue you're facing is not naming your sins. It is using your free will. So you can make the most important decision. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Aron ikaw maluwas. Acts 16:31 ang sa isulti. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Ama namong langit, no, nagkapasalamat kami kanimo honestahan sa imong pagdala kanamo ning adlaw nga kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Ubanin kami pinagi sa pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo. Tangtanga mga babagan sa mga naon, aron kami makapunting lamang sa imong igatudlo kanamo nining adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw tanan natong mga higala, mga subscribers, atong followers who have been with us for the last more than 3 years o busa. Gi-abi-abi no sa kamo, labi na kaninyong mga bago. So, kaninyo sa mga igsuon diyan ni Kristo, welcome na usab. Now, you know already the routine nga atong pagahimoon nga kinahanglan kita magmapaubsanon ngadto sa awtoridad nga mao ang pulong sa Dios. Ang Dios pinagi siyang pulong.
Okay? So, if you are ready, atong ipadayon ng atong gibiyaan nga gilisgutan kagahapon. Oh, by the way, ani pakita ni ng atong topic nga giuluhan og the protocol plan of God. Okay? Ang plano sa Dios sa atong kinabuhi. Now, kagahapon atong gibiyaan kadtong punto how not to be deceived by false teaching. Karong panahon na nagkalat na gyud kini mga mini nga mga pagtudlo. False teaching all around, it's rampant. Kay gumikan kay lagi ang mga katawhan karon adunay mga sayop nga mga pasiuna. They now have wrong priorities in life. Kalibutan na lang yun, mga kahilayan na lang yun, wala nagyoy pag panumbaling sa bahin sa ilang kalag nga ang Diyos nagapadayon man sa paglihok sa iyang grasya panwalang nila tagda ka na. Busa, mo na akong giingon nimo nga people nowadays have wrong priorities. And so, when you have wrong priorities, of course, sigurado magyod nga every time you make any decision in your life, that decision is gonna be wrong sa'yo. Busa, mo niya itong itunan din ang mga paagi, mga tugon, kabubuton, tuyo, plano sa Diyos. Mo niya itong itunan. So, how not to be deceived by false teachings? Nga di ka malingla, di ka mada sa mga kadaghas mga mini karong panahon na mini nga mga pagtudlo apay mga doktrina sa demonyo, mga demonyo, doctrine of demons. So mo na nga ato tong gisgutan kagahapon, the three questions that you should ask yourself. What do I believe? Why do I believe it? And where is it found in the Bible? Unya, ako sa tunggi sumpayan, a believer cannot be deceived by false teachings kung siya nagapadayon sa pagtuon, pagkaton, pagtuo ug paggamit sa pulong sa Dios. Mao ra kini ang kanang gitugon sa Dios kanato nga dili gid ta malingla sa mga mini. O unsa man nimo lagi pagkasayod sa mini gikan sa kamatuoran. How? How do you distinguish? The answer? By learning the truth. O ni, sige tagtuon sa kamatuoran. Now ako po kang giingnan kagahapon nga in a present survey, recent survey that was made among more than 6,000 churchgoers din sa Amerika. 70% of them believe nga ang tao can earn his way to heaven by being good. Nga magbinutan lang o doing good works. What a tragedy. Now, mawitaw na mo sangyaw ka kung ikaw nagkakataon na sa mga paagi unsaan pagsangyaw, how to witness, how to evangelize. Ang mga tao mo react dayon. If they are negative, they react. But if they are positive, they respond. You see the difference? When you are positive to the Word of God, if your attitude is positive, musanong ka, you respond. Apan kung negatibo ka, huwag gana, mudumili ka sa kamatuoran, then you react. Diba? Okay, so, muna nga, mo-react ni mga tao nga, makadungog sila sa mayong balita sa kaluwasan, mayon sila gawan ako magkinahanglan niya na. Maying tao ko, wa ako'y kontra. Daghan ko mga higala, wa ako manapaw, wa ako manikas, hinimbahon ko, maying tao ko. So, I don't need that salvation that you're offering.
Okay. So, luoy kayo kining maong mga tao nga they stand on that belief nga they can earn their way to heaven by being good and by doing works, good works. Unsa may gisulti diya sa Ephesians 2:8 and 9. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works. Underline that. Not of works, dili sa mga binuhatan. It's a gift of God, not of works, lest any man should boast. Mao na nga. Do you know what is the main cause why a big percentage of Christian churchgoers believe that? Ako kang ginaingnan kagahapon nga, the main cause or causes are the following: because of the religious background. Number two, because of their preconceived notions, and you know what I mean. And the third, because they're being hooked by some cosmic social evangelists. So mo ito itong akong i-quote ni mo katong 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5 nga nagaingon. But know this, that in the last days perilous times will come, for men will become lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, etc., etc. Mao na ni. Kay aniya man kita sa panahon sa apostasya. Gawas nga kini panahon sa simbahan, panahon sa angay-angay nga mga kahigayunan o mga pribilehiyo, equal privileges and equal opportunities. This is the most intensified period of time nga init kayo kining away, spiritual warfare between the forces of God and the forces of Satan. Aniya kita sa liwa, papilion kita sa Dios. Nara natong unsa atong pilion. Mao na nga hibaw naman ka nga ang diya sa Roma. Abrira ko na imong Biblia sa Roma kapitulo 8 bersikulo 5 ngadto sa 6. Let us take up this two verses. In these verses, si Apostol Pablo mipatinaw. He explained that there are only two kinds of people in the world. Duha. Dili kay bayo laki, kundi una nini those who are of the flesh. Ano una? Ikaduha, those who are of the Spirit. Now, those who are living their life according to the flesh, sa unod, energy of the flesh, they do set their minds of the flesh. Upon those who are living their life according to the Spirit, the Holy Spirit kani, they do set their minds of the Spirit. For the mindset of the flesh is death, but the mindset on the Spirit is life and peace. Onya, diya sa verse 14, padayon, sibog ganito sa versikulo 14. He further said, for those who are being led by the Spirit of God, these are sons of God. Yes. So Salmo 23:4 nagaingon usap, yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Psalm 139 verse 8, if I ascend up into heaven, thou art there. If I make my bed in hell, behold, thou art there. Ana ang Diyos, kay siya omnipresente man. So mao na nga kita nga mga magtutuo na gimanduan kita pag padayon sa pag kinabuhing nga Kristohanon, the Christian way of life, which is a supernatural way of life.
And because it is supernatural, it requires a supernatural way of execution. Dili man madakin sa mga tinawhanon. So kita karon nga mga magtutuo na. Di ba ni? We have been saved by grace. Okay? Now, so therefore, tagalangit na kita, usa kini sa mga benefits nga itong nadawat gikan sa Dios sa diha nga mihimo kitag desisyon sa pagtuo kang Jesucristo. Now, heaven is our destiny and our future. It's already set up by God. Human kamo dawat mutuo kang Jesucristo nga imong manluluwas. So, what really is heaven? Nga mo na kanaya itong dadangatan. John 14, 1-6, verse 1, let not your heart be troubled. Our destiny is heaven. Our motivation, therefore, is heaven, right? We have to live as if today is our last day on earth. Live in the light of eternity. Now, okay, unsa man gyud ang langit? Pamaydaghhan ka nato wa pagyud klaro bahin sa langit nga ato ng pagapuy-an hangtod uban sa Dios dito sa eternidad. Okay. Ato lagbitan kini. Heaven is a real place. More real than this place we're living now. Dabaw pangkatinoon. Heaven is not just an adjective like a heavenly thing. It is real. Tinood, mato, Jesus Christ is the glory of heaven. Now in heaven, there is no need of IDs. Wala kinahanglan mga ID. Everybody knows everybody. Do you know that? Where we will be conversing with our loved ones, istorya na kita, kikukabildo na kita sa atong mga hinigugma dito, nga mga magtutuo pod. Therefore, I look forward to conversing with my mga apuhan ako, granddaddies and grandmommies. We will even be conversing with our offsprings that we have not known and met in this world. What a day. Sa kanindot na gino. What a day, what an awesome day that would be. Now, you see, after we got saved, human kita maluwas. We were supposed to be desiring only the things of God, not anymore the things of this world. Dili na. The lustful desires of the old sin nature, the cosmic or worldly desires. Well, we still are in this world, you know it. Although we are not of this world. Because as believers, we now belong to heaven. Tagalangit na kita. All believers in Christ are citizens of heaven. Philippians 3:20. Naingon nga mga lugsurano na sa langit, mga tagalangit na, we are the aristocrats being members of the royal family of God. Ari anong panimalay sa Diyos. As a royalty, we now should speak bungat nga sa itong baba muna. Huna na kita o mubuhat na kita as royalty. And we should remember that it is our Lord Jesus Christ whom we owe utangan ta our being royalties. Himself as the King of Kings and Lord of Lords. Nainomdom ka? Usa sa iyang royal patent nga si Ginoong Jesucristo, hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Therefore, liguna ang imong pagtuo, pagsalig, paglaom diha kang Ginoong Jesucristo. Bisan pa niining kalibutan na. Faith must be developed. Unsa may gisulti diha sa Hebrews kanang 11:1. Faith cometh. No. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen.
Apan ma-develop mong ugmad ka na imong pagtuo, pinagi sa mong pagpadayon sa pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10:17. Now, ato ni ipadayon ugma. Bahin sa pagtuo nga gikinahanglan nato gamiton. Kaya nga itong pagtuo, una na itong paggamit nini, mong pagtuo kang Jesucristo. That was the first stage sa imong paggamit sa imong pagtuo. Karon kay magtutuo naman ta, we are saved. Ang tumong na karon sa imong pagtuo, karon, mo na ang pulong sa Dios. Human naman ta, mo kanang tuo kang Jesucristo. We are saved. Now our faith must be fixed to the Word of God. You cannot separate the two, the living Word and the written Word. Magampo ta. Balahan mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining laing ikayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat nining among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma din here kami makapadayon sa among spiritual momentum, kining tanan na among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.